ассалому алайкум дӯстони азизам, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, дар канали мо влог набуд ва имрӯз хостам ки барои шумо камеам бошад влог сиёмка кунам. Дӯстони азизам, ҳамаи шумо медонед ки хонаи мо меҳмон омадагӣ буд ва аз ҳамин сабаб ман он қадар влог ҳам сиёмка намекардам. меҳмонҳои моям рафтан ва боз бачаҷони ман касал шуд, грипп аст ҳозир. барои ҳамин ман успед намекунам влог сиёмка кунам аз ҳамин думи бачаҷонам. бениҳоят ғамтеш шудагия, ғами бисёр метиҳад, ҳамихел хулиган шудагия, якҷо намеистад, меравад мебиёяд, аз қафои ҳавай бекорам намешавам. дӯстонам, аз ҳамин сабаб влогам нест дар каналам. имрӯз ки шаварам вахатной будан, хостам ки барои шумо камеам бошад влог сиёмка кунам, чунки бисёриҳо маро мепурсиданд кадоми влоге дар омадам тамошо мекардам, ай блогерора омада менавистанд ки куҷо шудед, кани влогҳои шумо дар таи комментариҳои худам менавистанд ки хоҳарҷон куҷо шудед ё ки апаҷон куҷо шудед, чанд рӯз влогҳои шумо интизорем, шумо нестед. гуфта раҳмат ки маро мепурсед. дӯстонам, шукри худованд, мо соз ҳастем, нағз ҳастем. ҳамиқа ки бачаҷонам камтара гирифт шудагиянд ва имрӯз акнун влоги худро оғоз мекунам. дӯстонам, чӣ хеле ки мебинед дар мо ҳам хел барф, ин чанд рӯз ҳаст ки дар мо ҳам хел барф меборад, хел камтар барфи зиёд аст ҳозир мода. ҳозир наборидестаю, не ки барфҳо ҳаст, чанд рӯза барфҳо. ҳозир ман камтар уборка кардастам хонаҳоям ва камеам мехоҳам ки барои шумо нишон диҳам. бо ма бошед дӯстони азизам. ҳозир духтарҳо мо бо ҳамроҳи Микаилҷон ҳамихел либосоша ҷобаҷо кардастем. кадом либосое ки мо да майда шудагиай мо вая намепӯшем, гирифта як тараф да мондастам. он чизое ки мепӯшад Микаилҷон ҳозир мешавад ва ё гирифта шкафаш да мондастам ва Микаилҷон ҳозир мана иҷа ёрдам додастай. ҳамихел кор зиёд кардастай гӯям мешавад. набинед ҳамаи патингоҳоша чизе ки ҳаст ҳама чия партофтастай, да дуруни коробка меандозад, мебурорад. ин ёрдамчии ман. ҳозир акнун мо ин либоса ҷобаҷо мекунем боз аз думи уборкаи хона. ҳозир духтаро ҳақиқатин ёрдамчӣ ҳамаҷия ҷобаҷо кардем. акнун бо хоная пилисос мекунем. мебинед чӣ кор мекунам пилисоса. дӯстони азизам, ҳозир шаварам аз магазин омадан. мо бо ҳамроҳи Микаилҷон хатишон нарафтем, чунки берун хунук аст. ҳам Микаили мо касал аст, ба ҳамин хотир нарафтем ки бо касалаш якбора нашавад гуфта ва ман списка карда додам, худашон харида овардан чизои даркорӣ барои хонара. ҳозир мебинем ки чӣ харида овардем. инҷа картошка, пиёз, меваги гирифтиён овардиам, помидор. خرید کردگی شوارم چیزی که خانه دا نبود هوایه خریده آوردیم. برگاز که تخم سیب برای Микаилҷон گفتم یکم نمود وای بیارن سوکچه خریدیم. بعد وای گرفتیم خرید چیزاکو با گوشت مرغ حلال گرفتیم. اینجا لواش امروز ما شاورما میکنیم. باز ارد گرفتیم. همین ارد به نهایت ارد ناز بوده. من یک بار گرفته بودم، نشان دادگی بودم. نان پختم همین ارد به نهایت نانای خوش آمد. امروز هم نان میپزم. برای این ارد خریدم. نمیخواد دوستانی عزیز خریدیم امروزای ما. حاضر اکنون من تیار میکنم، خمیر میکنم. باز برای شما نشان میدم. امروز شاورما کردنی هستم، خیلی گفتم.
دخترها چه خیلی دیدید که من همه چیز شاورما تیار کردم. من شاورما از بودرینگ، پمیدور، پیاز کمتر میده کرده اکسوس کردم. اینجا دا گوشت مرغ، اینجا دا سس، دا اینجا کیک و ماینز و میخوام که باز کمتر دیگر سیر اضافه کنم. بذار اکنون ما شاورما تیار میکنم. من همین میخوام شاورمایی که پمیدور فقط داشته که باشد و بودرینگ و پیاز و سیر، گوشت مرغ و من خواستم که همه خیلی تیار کنم. و من کپوست سبزیگی میاندازم ولی نمیفورد، چیزی خیلی که به من محبوب است. من همه خیلی خواستم که تیار کنم. بعد میمونیم گوشت مرغ. دخترها شاورماهای من تیار شدن. ببینین چه خیلی اومدن شاورما. من کمتر از کابورکای بی روغن خیلی سرخکشان کردم، خوقک شدن. بذار اکنون ما 6 تا روشن میکنیم. ولاگ امروز را در اینجا من با انجام میرسونم. با همه شما خیلی دوستانم. بخیر، خدا نگهبانم.